Uprava državne bezbjednosti Jugoslavije, ili skraćeno UDBA, bila je čelična pesnica jugoslovenskog komunizma, koja se nalazila u srpskim političkim rukama. Na čelu ovog istočnjački surovog sistema nalazio se drugi čovjek Jugoslavije, narodni heroj i vodeći srpski političar tog vremena, Aleksandar Ranković Leka. Kao predvodnik srpske politike unutar Komunističke partije Jugoslavije, Ranković će djelovanje UDBE usmjeriti na strateška mjesta realizacije velikosrpske ideje u Bosnu i Hercegovinu, Sandžak i Kosovo. Koristeći se širokim ovlastima i represivnim metodama, Ranković će pokrenuti dva procesa pogubna po Bošnjake Jugoslavije, njihovo masovno iseljavanje sa jedne, odnosno bijeg iz sopstvenog identiteta sa druge strane. On je to nastojao dosljedno da provede, i u tom je bio dogmatičan, i pošto je bio na čelu jedne vrlo moćne organizacije od koje je država posebno došla u ovisnost u vrijeme informbiroa, jer je zaista prijetila velika opasnost po opstanku Jugoslavije kad je došlo do sukoba s Rusima. Tako da je represivni aparat naglo dobio na značaju i ulozi, tako da je i Ranković dobio, i kao čovjek koji nije bio obrazovan, on je bio ipak kožarski radnik, on je bio abadžija, on je šio baje, znate šta je to, pokrovci konjski i tako dalje, odijelao dabe i tako. On je bio zanatlija. Da je on vrlo lako pao pod utjecaj tipičnih srbijanskih ideologa kao što su Dobrica Ćosić i tako dalje, ljudi koji izmišljaju velike ideje, a ne odgovaraju za posljedice njihove. Represija uvijek najviše pogađa najslabiji. A ko je kod nas bio najslabiji? Pa mi, muslimani. I u Sandžaku, i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu. Znate? I zbog toga je taj represivni režim koji je oličavala policija, UDBA, nanio toliko zla i državi, i ljudima, i pogotovo nam. Bježeći ispred Rankovićeve represije, desetine hiljada Bošnjaka pokrenut će se iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka put Makedonije. U ovoj Jugoslovenskoj republici, poznatom iseljeničkom prolazu, prognanici su čekali odobrenje za napuštanje Jugoslavije, odnosno dozvolu za useljenje u Tursku. Tako je ova Jugoslovenska republika postala tranzitno mjesto gdje su Bošnjaci i Albanci privremeno živjeli napuštajući Jugoslaviju. Mi smo upravo u toj bošnjačkoj mahali u Skoplju našli svoje utočište, želeći da na putu za Tursku imamo jedno izvesno odmaralište kao neku prelaznu stanicu, što se dešavalo i mnogim Bošnjacima s ovih prostora koji su u opasnosti i od Rankovićevog režima i opasnosti od onoga što se desilo sa hadžetskim žrtvama, koji je bio jedan od metoda zastrašivanja stanovništva za odlazak u
Tursku za bežanje sa svojih zavičnih prostora. Ti metodi su natjerali mnoge ljude da glavom bez obzira traže spas i utočište. U vrijeme kada su Bošnjaci i Albanci masovno pristizali u Makedoniju, jugoslovenski predsjednik Tito potpisao je iznenađujući sporazum sa turskim premijerom Adnanom Menderesom. Tito je prodavao, a Turska kupovala 40.000 bošnjačkih porodica po cijeni od 500 turskih lira po jednoj porodici. Dogovor Tito-Menderes postignut je na istim principima kao i 1938. godine, kada je Jugoslavija prodavala, a Turska kupovala jednog Bošnjaka po cijeni jedne krave. Dolazi nova Jugoslavija, Josip Broz Tito sa Menderesom, turskim predsjednikom, sklapa novi ugovor 53. ali nije ugovor. Zato što Tito nije htio da bude nasljednik Kraljevine Srba, no džentlmenski sporazum. U kojem se opet navodi 40.000 turskih familija koje će biti iseljene u Tursku i za svaku familiju tamo stoji 500 lira. Znači država koja seli ima koristi, dvostruki. Država koja useljava također. I zato ja govorim o ovoj morbidnoj trgovini koja je za mene trgovina u kojoj naravno su ljudi učestvovali ne znajući pozadinu te trgovine. Zahvaljujući Rankovićevoj represiji i sporazumu Tito-Menderes, u periodu od 1953. do 1961. godine iz Jugoslavije je prisilno iseljeno 291.000 Bošnjaka i Albanaca. Prije iseljavanja u Tursku, svi jugoslovenski muslimani pravno su preimenovani u Turke, čime se kroz kupoprodaju stanovništva prikrilo etničko čišćenje. Nakon što 1966. godine i sam dođe pod udar Rankovićeve UDBE, Tito je povukao radikalan potez koji će, spašavajući njega, trostruko smanjiti iseljavanje Bošnjaka iz Jugoslavije. Na 4. plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Tito će sa svih funkcija smijeniti Aleksandra Rankovića i cijelu lepezu njegovih saradnika. Bio je to ključni moment za preživljavanje Bošnjaka u Jugoslaviji, jer da su politički preživjeli Ranković i njegova UDBA, Bošnjaci u Jugoslaviji sigurno ne bi. Pad Rankovića je ključan trenutak u ovoj drami, gdje se zapravo ona dominacija koja je srbijanska partijska organizacija imala kroz Rankovića i druge, stavljena na svoje mjesto i oni koji su bili posebno pritisnuti u prethodnom razdoblju izuzetnog centralizma, na neki način mogu disati. To se odnosi na kosovske Albance, to se odnosi na muslimane, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u drugim krajevima, Sandžaku i tako dalje. To se odnosi na Hrvate. To je zapravo jedno novo razdoblje. Nakon Rankovićeve smjene, Jugoslaviju će napustiti 83.000 Bošnjaka, odnosno 4 puta manje nego u vrijeme djelovanja Rankovićeve UDBE. Shvatajući da je više prava za Bošnjake značilo uravnoteženje srpsko-hrvatskog hegemonizma, Centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine će 1968. godine donijeti odluku o muslimanima kao posebnom narodu. Ova odluka zaustavila je njihovo nacionaliziranje u Srbe i Hrvate sa jedne, dok će sa druge strane biti kontinuitet negiranja prave bošnjačke nacije. Davanjem religijskog imena muslimani, Bošnjacima je svjesno oduzeta pozicija nacije s kojom bi, s obzirom na njihovu brojnost, imali i pravo na svoju republiku. Ja mislim da je ta odluka bila jako pogrešna, zbog toga što je priznata jedna nacija koja ne postoji i nemoguća je, jer nemoguća je nacija sa vjerskim imenom, to ime musliman pripada svakom pripadniku te vjere, a drugo što je to ime ostavilo stigmu, ostavilo je u životu onaj moment zbog kojeg smo mi inače bili cijeloj svojoj novijoj historiji progonjeni. Nas su progonili što smo muslimani.
To nas je identificiralo s Turcima, a to znači s osvajačima koje treba istrijebiti. To nije maknuto time što smo mi priznati formalno pod imenom muslimani. Mi smo mogli doživjeti emancipaciju potpunu samo putem priznanja u našem originalnom pravom historijskom identitetu kao Bošnjaci. Jer to šta se postiže time što se ne dozvoljava da se imenujemo Bošnjacima, time je spriječena identifikacija između jednog naroda i zemlje. Pored problema njihovog nacionalnog imenovanja, drugi problem koji je opterećivao srpsko-hrvatske komuniste bio je i brojnost Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Nakon rezultata popisa stanovništva iz 1971. godine, Rodoljub Čolaković izrazit će bojazan da bi Bošnjaci, zbog svoje brojnosti, mogli zatražiti Bosnu i Hercegovinu kao svoju nacionalnu republiku. Ja mislim da su to neopravdani strahovi. Konačno, evo imamo sad situaciju da su muslimani većina, ali zapravo to pitanje većine ili manjine i značaja pozicije u Bosni i Hercegovini nije uvijek samo pitanje da li vas ima više ili manje. To što muslimani sad imaju većinu u Bosni i Hercegovini ne znači da ono imaju neko veće pravo ili da će zagospodariti čitavom Bosnom i Hercegovinom. I mislim da su i ovi strahovi koje je Čolaković iznosio, a on iznosi u svom strahu, on kaže strah jer će oni sebe početi tretirati kao temeljni narod i to bi mogli, i on kaže, to je postoji uvijek strah da ako muslimani postanu većina u BiH, oni će postati nekako privlačna snaga za sve ostale muslimane u BiH i onda bi zapravo kroz to koncentriranje Bosna mogla prerasti u neku muslimansku državu. Nemogućnost ostvarenja komunističke krilatice bratstva i jedinstva unutar Jugoslavije dovešće Savez komunista do njihove najkrupnije političke odluke o zajedničkoj državi. Donošenjem decentralističkog ustava iz 1974. godine otvorena su pravna vrata budućeg raspada Jugoslavije. Ovim rješenjem Srbija i Hrvatska onemogućene su da odlučuju o drugim republikama, dok su Bošnjaci dobili pravnu mogućnost da, kada za to dođe vrijeme, vrate nezavisnost Bosne i Hercegovine. I oni su već 74. godine po onome čuvenom ustavu SFRJ postali dio jedne države i Bosna i Hercegovina je tada po tom ustavu postala, možemo reći, gotovo samostalna država koja je ušla u Federaciju Jugoslaviju. I na osnovu toga ustava 74. mi smo sve kasnije svoje državotvorne ambicije i povlastice crpili. Sve do Titove smrti, Bošnjaci unutar Jugoslavije nisu dobili svoja puna prava, ali su i njihovi neprijatelji također ostali uskraćeni za realizaciju njihovog progona i asimilacije. Bilo je to daleko od historijske pobjede, jednako kao što su agresivni planovi Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini bili daleko od konačnog poraza. Niste mogli očekivati da srpski, hrvatski nacionalite prihvate Bosance, Bošnjake, muslimane kao mogući politički narod. Ta se situacija manifestira u osporavanju toga naroda, u njegovom obespravljivanju, dugom razdoblju i nastavila se sve do tog raspada Jugoslavije. Ono što se nama činilo da je komunistička vlast Jugoslavije navodno riješila, kako se naravno, nacionalno pitanje, ona ništa od nacionalnih pitanja nije riješila, ona ih samo zamrzla u totalitarnom sistemu. Kada 4. maja 1980. godine Jugoslovenska radiotelevizija saopšti da je doživotni jugoslovenski predsjednik umro, bilo je jasno da poslije njega ni Jugoslavija neće živjeti dugo. Titova sahrana bit će najveći samit svjetskih državnika ikada sakupljen na jednom mjestu, ali ujedno
i posljednji pozdrav za Jugoslaviju kakvu je svijet poznavao. Otpočeo je 10-godišnji proces raspada zajedničke države, koji će u historiji biti poznat pod imenom Jugoslovenska kriza. Naime, vidjelo se da Jugoslavija više nema integrativnih faktora. Sva tri glavna integrativna faktora su nestali. Tito sa svojom karizmom otišao sa životne i političke scene, partija se raspala, a armija je tražila sponzora. Jer taj veliki, skupi mehanizam nije se još opredijelio na koju će stranu. Na kraju su ipak odlučili da će podržati najjaču republiku, a to je tada bila Srbija. Prvo ozbiljno upozorenje stiglo je 1986. godine, kada Srpska akademija nauka i umetnosti objavi memorandum koji će sva mjesta gdje žive Srbi proglasiti srpskom zemljom. Kako je veliki broj srpskog stanovništva živio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, bilo je jasno koje su teritorije srbijanski akademici željeli nacionalizirati. Slučajno ili ne, pojava memoranduma podudarit će se sa još jednim događajem iz 1986. godine. Na čelo srbijanskih komunista postavljen je tada anonimni bankar, pokazat će se velikosrpski nacionalista Slobodan Milošević. I na valu tog kruga humanističke inteligencije, književnika, pisaca, umjetnika, prije svega društva pisaca Srbije, pa onda Akademije nauka, stvara se snažna velikosrpska opozicija Titovom konceptu nacionalne ravnopravnosti i naroda i ravnopravnosti republika. I u finišu tog procesa, tog nezadovoljstva zapravo javlja se Milošević kao neka osoba koja u izvršnom smislu, njegove osobne ambicije se poklapaju sa ambicijama tih velikonacionalista. Da li on sad bio neki zagrženi etnonacionalista ili nije, sad to nije važno, ali mislim da je on sa svojom energijom i harizmom iskorišten da taj posao zaokruživanja, rekompozicije zemlje i nekog pokušaja ostvarenja velikog nacionalnog projekta, da je to njemu dato, da on to učini, što je on vrlo voljno i pokušao i u tome neslavno završio. Plan srbijanskih akademika koji su proizveli Miloševića bio je jednostavan. Tuđe zemlje proglasit će srpskim teritorijama, a onda za njih otpočeti rat sredstvima jugoslovenske države. Nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Najteži položaj u procesu raspada Jugoslavije imaće nekadašnja kolijevka zajedničke države, Centralna Jugoslovenska republika, Bosna i Hercegovina. Dok je u Srbiji i Hrvatskoj bujao naglo probuđeni nacionalizam, u Bosni i Hercegovini živjelo je gotovo religiozno jugoslavenstvo. Izbrisanog znanja o sopstvenom identitetu i prošlosti, pred sam raspad Jugoslavije, Bošnjaci su bili veći Jugosloveni čak i od onih koji su tu naciju izmislili. Prema tome, mi u 90. godinu nalazimo se u stanju kome gotovo svi, kolektivno svi, bosanski ljudi, nemaju nikakvu političku svijest. Oni uopće nemaju hrabrost, niti predznanja, da misle o tome kako će se razvijati srpski nacionalni program u tome vremenu, koji nikad nije bio uništen. On je, čak i kad je dobio svoje komunističke oblike, on je ostao to isto i on je uvijek imao hrvatsku stranu kao nužnu drugu stranu, ono što bismo nazvali stranu na kojoj se politička akcija oslanja kao reaktivni dio i obrnuto. Prema tome, nema ničeg čudnog da najveći dio bosanskog stanovništva nije mogao misliti tim kategorijama.
Kako su pola stoljeća vodili glavnu riječ u upravljanju Jugoslavijom, Srbija i Hrvatska će zajedno rukovoditi i dirigovanim procesom raspada zajedničke države. Srbijanski zahtjev da teritorij na kojem žive Srbi mora ostati u takozvanoj Jugoslaviji probudili su iste takve težnje na hrvatskoj strani. Bilo je jasno da Srbija i Hrvatska svjesno razaraju Jugoslaviju da bi na njenom zgarištu dobili izgovor za podjelu njenog najjugoslovenskijeg dijela, Bosne i Hercegovine. A lot of what happened, I think, can be traced to the changes that took place in the last, say, decade of the socialist rule. For one thing, political gridlock rendered the state less able to defend its citizens. Differentiation occurred among members of various nations and nationalities within Yugoslavia. And perhaps most seriously, the Bosnia and Herzegovina found itself confronted with two neighbors, each of which had ambitions to either conquer or acquire influence in a part of Bosnia and Herzegovina. Oživljavanje projekta Velike Srbije i Banovine Hrvatske odveli su marta 1991. godine srbijanskog i hrvatskog predsjednika Slobodana Miloševića i Franju Tuđmana u srbijansko odmaralište Karađorđevo. Rezidencija doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita postalo je simboličko mjesto za dogovor o sahrani Titove ideje. Očito ni Tuđman ni Milošević nisu pristali da bude neko prisutan, nego su se nastavili 4 roka u Karađorđevu. I ja sam došao u Zagreb, čekali smo Tuđmana da oni šef kabineta Hrvoje Šarenić dođu. Cijeli dan smo ih čekali i onda je Tuđman rekao, stavili su mape na stol i rekao, evo šta Slobodan Milošević nudi. Nudi banovinske granice iz 1938. godine plus Cazin, Kladušu i Bihać. To daje Hrvatskoj i kaže Tuđman, i još da vam kažem kako je to Milošević rekao. Pa ajde reci, rekao je Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je takozvana Turska Hrvatska. Kao što su 1939. na pitanje a šta sa muslimanima, Cvetković i Maček odgovorili računajmo kao da ih nema. Tako su marta 1991. godine Milošević i Tuđman napravili dogovor bez Bošnjaka. Plan je bio da se formiraju autonomne srpsko-hrvatske oblasti u Bosni i Hercegovini, od kojih bi potom nastale nacionalne paradržave. Nakon što ovim potezima onemoguće državno osamostaljenje Bosne i Hercegovine, srpsko-hrvatske paradržave proglasile bi svoje sjedinjenje sa Srbijom i Hrvatskom. Bio je to plan pada Bosne i Hercegovine bez ispaljenog metka. Prema tome, ja sam rekao, ili takva Bosna koja će osigurati i interese hrvatskog naroda, ili podjela. S tim da sam ja rekao, znači jedan dio Srbiji, jedan dio Hrvatskoj, a može ostati i muslimanska državica u sredini, ona povijesna zemljica Bosna koja ne bi imala mogućnosti stvaranja neke velike islamske države u Europi. Zapravo, zanemaruje se postojanje muslimana, odnosno Bošnjaka. I naravno, ide se, to je ključ, ide se za rješavanjem svih pitanja dogovorom između Hrvatske i Srbije. Drugi ne postoje, faktički. To je, mislim, problem sa tom idejom je da je ona posve politički nerealna. Ako znate ko je vaš glavni protivnik, pa valjda želite na svoju stranu dobiti i saveznike koji su također ugroženi od istog protivnika, a ne ih antagonizirati. Tako da meni nije nikad bilo jasno šta se tu zapravo mislilo, zapravo što se nije mislilo.
Ukoliko bi najbrojniji bošnjački narod mirno prihvatio stanje na terenu, dogovor Milošević-Tuđman bio bi u potpunosti realizovan. Njihov drugi izvor bio je put u nezavisnost, ali i neizvjesnost opstanka Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Znajući da ih očekuje agresija, genocid, raseljavanje i deportacije, Bošnjaci su odlučili da, ako već moraju stradati, to učine ispod vlastite zastave. Mi idemo na referendum, donijeli smo takvu odluku. Referendum je instrument kojim potvrđujemo sposobnost da ta država bude država, kako je to Banterova komisija tražila. Tad su djelomično to podržale neki od sudionika vlasti iz tog hrvatskog korpusa. Svi bez izuzetka sudionici vlasti iz srpskog korpusa su to odbili. U komunikacijama koje su imali s Beogradom, u koje sam imao tad djelomično uvid, oni su smatrali da imaju sve instrumente da zapriječe taj pothvat, znači državnog samostaljenja Bosne i Hercegovine. Činilo im se da referendum neće uspjeti, da većina ljudi između sebe su govorili, tako su obećavali čak Miloševiću. Mislim da iz tih diskreciono skupljenih podataka o komunikaciji Karadžića i Milošević, to se može vidjeti, da oni sve drže u svojim rukama. Kad je postalo jasno da će referendum uspjeti, tad je nastala panika i tad započinje de facto pripremljeni rat. 1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina izglasat će historijsku odluku o sopstvenoj državnoj nezavisnosti. Referendumsko jedinstvo svih Bošnjaka, Hrvata i dijela Srba davalo je nadu da dogovor lidera izvan Bosne i Hercegovine možda i neće uspjeti. Tiha podjela ove zemlje svakako više neće biti moguća, jer je Bosna i Hercegovina nakon svega postala međunarodno pravna činjenica. Ovo je zaista istorijski dan i, kako rekao malo prije, mislim da je to dan koji će dijeliti Bosnu i Hercegovinu, koja je bila kad više, kad manje u nekom polukolonijalnom položaju i vazalnom položaju. Bosna i Hercegovina konačno izlazi na svoj put i put do slobode i dostojanstva u stvari. Iako su se tri jugoslovenske republike praktično nalazile u ratu, najveći dio Bošnjaka je i dalje vjerovao u mogućnost mirnog raspada Jugoslavije. Bošnjaci u tome smislu jesu bili politički zatečeni. Tražili su sve modalitete i, treba biti iskren i jasan, i opstanka Jugoslavije. Tragalo se za tim modalitetima. I bili su i za Jugoslaviju i za mir. Znali su da nemaju ove pretpostavke, logističke, uvjetno rečeno, kao neke druge nacije u okruženju, ali je, mislim, kvalitet njihovog ljudskog potencijala, ljudskog faktora, njihove inteligencije, u najširem smislu inteligencije bio odlučujući da su u periodu od faktički godine i pol dana uspjeli da se samoorganiziraju po nekoj koncepciji naoružanog naroda. Dok se u proljeće 1992. godine stanovništvo tri jugoslovenske republike pripremalo za osvajački rat, većina Bošnjaka spremala se za proslavu najvećeg islamskog praznika, Bajrama. Poput beogradskih Bošnjaka 1806. veliki broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka bio je iznenađen kada su ih aprila 1992. godine umjesto ezana sa bosanskih džamija za Bajram probudili srbijanski topovi.